Saya sukakan awak. Maksud saya suka kerja dengan awak. Sekali dengan tim kita. Ya, cuma saya tak faham macam-macam yang saya buat dekat awak dengan tim kita, tapi korang masih hormat saya dan tetap jaga nama saya. Puan, masa saya kecil dulu, mak dan ayah saya selalu bergaduh. Ada je yang ayah buat, mak tak suka. Saya tanya mak, kalau selalu komplain pasal ayah, kenapa tak pernah tinggalkan ayah? Mak kata, daripada mata seseorang kita boleh tahu sama ada dia betul-betul berniat jahat atau sekadar memerlukan pertolongan. Dan bila saya renung mata Puan, saya tahu Puan tak berniat jahat. Ada sesuatu dekat mata Puan. Oh! Sorry, apa awak cakap tadi awak selalu renung mata saya? Okey, tak apa, sekarang ni kita fokus dulu dengan kerja, nanti kita fikir pasal masa depan kita. Kita bagi canah dekat Ezha dengan you dulu. Ezha. Ya? Betul.